Dragi gledači, dobrovečer i dobro ni dojdovte v ušte jedno izdanje od emisijeta Među redovi. Moj večerašnji gostin je Želimir Stanić. Dobrovečer i dobro ni dojde vo emisijeta Među redovi. Hvala Milanče. Ušte na početku, ajde na našите gledači da im se predstavime ko je u stvari Želimir Stanić. Svako predstavljanje vjerovatno ovisi o kontekstu i o trenutku, o okruženju kome se predstavlja. I s obzirom da radimo ovu emisiju za makedonsko područje, možda da se predstavim kao što se predstavlja na makedonskoj granici kada ulazim u zemlju, onda da bolje i brže me puste. Ja kažem, ja sam makedonski zet. I onda, pa Želimir Stanić, ja sam muž Marije, koja je ovdje iz vaše zemlje, Makedonka, otac Isaka i Rahele. Sad bih mogao da nabrajam neke svoje prijatelje, da kažem da sam njihov prijatelj. Dakle, sve zavisi u kom kontekstu se predstavljamo i iz kojem okruženju se predstavljamo. Mislim da naše vrijeme danas nekako želi da svako se predstavi kao neko poseban i specifičan, ali sa druge strane, kako vrijeme prolazi, ljudi shvataju tu neku veličinu svijeta, opet i svoju malenkost, tako da iz nekog teološkog ugla, s obzirom da je to neko moje područje, ja sam diplomirani teolog i čak magistar teologije, ako to nešto nekome znači, pastor. Postoji jedna misao iz tog svijeta koja kaže ja sam niko koji želi reći bilo kome kako postoji neko koji voli svakoga. To je u tom nekom, ponovo kažem, teološko-evanđeoskom biblijskom kontekstu, čak i onoj ideji Jovana Krstitelja, koji kada su ga pitali ko je on kaže ja sam samo glas. Neko ko želi da predstavi nešto važnije i nešto veće. Prvo to prašenje je malko nezgodno. Glasi, točno li je дека сакаш да читаш много книги и дека времето ти е много кратко и често пъти дори времето го користиш и во тоалет да читаш книги? U sudijama, knjizi o sudijama, biblijskoj knjizi o sudijama, postoji jedan slično pitanje i sličan odgovor kada su pitali Samsona da neku zagonetku tamo pogodi, onda su oni kontaktirali njegovu suprugu, tako da ja vidim odakle vjetar duva, nema šta sad kad sam otkriven, to je to. Tačno je. Dobro, greška je informacijата, ali dobro. Na kraju će vidim. Dobro, doznav дека кога ќе почнеш некоја книга да читаш, дури не ја оставиш, односно додека не ја прочиташ, не ја оставаш книгата. И на крајот оделуваш само по една до две реченици кои што тебе ти значат. Дали тоа е така затоа што доста знаење имаш во разни области и ретко издвојуваш нешто интересно и корисно за тебе, или тоа е што недоволно им prijstapuješ studiozno na knjigite? Ja ne bih rekao da imam neko posebno znanje, imam samo interes i želju i oduvijek tu neku volju da, ili ljubav prema knjigama, ljubav prema čitanju i to je jednostavno neka navika u smislu izdvajanja nekih misli i ideja i možda baš zbog toga kada se natrpa malo više toga, onda ne može sve ni da se ni zapamti, ne može sve da se usvoji i da ostane u glavi. Nažalost, u posljednje vrijeme nisam tako disciplinovan da čitam jednu knjigu kao što je neko prenio i da je ne ispuštam dok je ne pročitam. Više je tu izvora i više knjiga koje u različito vrijeme čitam, tako da je to možda jedan razlog više tome. Твоята професија е тоа и тоа што го работиш налага и многу селидби од едно на друго место. Каде се имаш работено досега? Можеш ли така во блиц да не наброиш? Počeo sam da radim u Sarajevu. Dakle, dolazim iz Bosne i Hercegovine. Počeo sam da radim u Sarajevu, poslije toga u Gradišci, ono što se nekada zvalo Bosanska Gradiška, dakle govorimo i dalje o Bosni, Banja Luci. Odatle se selimo
cijela moja porodica, ili Marija, djeca i ja, za Pariz i iz Pariza smo se vratili za Beograd gdje sam dobio poziv da radim. Dakle, to su nekoliko gradova i 3 zemlje. I сега си тука во Белград, во Yes. Србија. Секое место си е на свој начин убаво, да така кажам. А ако би бирал повторно, кое место би го одбрал? Белград, Париз или Сараево? Pa Gradišku. To je Od ove 3? Da, to je jedno mjesto gdje sam počeo da radim prvi put sam, bez neke saradnje sa nekim mentorima ili drugim saradnicima, tako da sam tu imao najviše padova iz kojih sam najviše naučio. A od ova 3, bez neke sada umišljenosti, jednostavno tako to se desi da kada odeš iz nekog mjesta, to mjesto kao da ne, baš suprotno, kao da se gubi. I teško je, bar u mom iskustvu, teško je da to ponovo povežeš. Mislim da je važno živjeti u sadašnjosti. Uspomene su lijepa stvar i u svakom od tih mjesta ja imam ljude, prijatelje s kojima i dan danas održavam kontakt, izuzetna prijateljstva, ali mislim da tamo gdje sam sad, nekako tu sam fokusiran i to je u suštini okruženje i nije važno. Nije važno, to je sad neka floskula, ali je zaista istina. Nije važno gdje si, nego je važno s kim si. Да, така е, но ме интересира многу едно прашање. Дали водеше рачун колку луѓе имаш угостено кај тебе дома додека беше во Париз? Pa ne, možda je to bilo više značajnije mojoj supruzi koja je veći dio tereta tu podnijela prilikom organizovanja gdje će ko da spava, hrane i svega ostaloga. Mi smo porodica koja voli ljude, mi smo oni koji vole da se druže, tako da nam je to bilo ugodno, posebno što su to bili ljudi uglavnom iz naših krajeva, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije. S nekima smo zaglavili na aerodromu, to zanimljivo iskustvo. Tako, едни од тие луѓе кои што беа кај вас 5 години и можеби на терет ви бев и јас и мојата сопруга. И еве јавно во емисијата сакам да ви заблагодарам за вашиот пречек, феноменален и од твоја страна, а исто еве да ја поздравиме и твојата сопруга и вашите деца, Мари. Навистина убаво се поминавме, убави моменти, па како знак на благодарност за тие убави моменти и за тие дружби со вас тогаш во Париз и вашето гостопримство, еве сакам нешто да ви подарам во знак на благодарност. Види па, ајде и пред камерите да видиме како на... Čekaj, ovo ću postaviti. Od familija Efendevi, da, kaže, ja kad čitam makedonski uvijek pogrešim akcenat, uvijek na pogrešnom mjestu, ali evo pročitat ću. Vi blagodari me, Marija i Želimir, za prekrasnite momenti pominati vo Pariz. Hvala Milanče. Evo ovdje još nekog privjeska. Tamo ušte nešto. Super, da odlično. Da se sjećaš na naše emisije. Nema problema, hvala vam. Još je zanimljivije iskustvo ako se sjećaš da je bomba bila prijavljena na aerodromu. To je bilo baš stvarno jedno iskustvo. Da čekamo zatvoreni tamo u onoj maloj čekaonici bez klupe i bez mogućnosti da sjedimo, gdje smo mijenjali jednu stolicu. Ona vojska. Da, sa policijom i vojskom okruženi. Na kraju sreće da nije bilo od toga ništa, da je bila lažna dojava. To je bila najbolja stvar od svega. Во секој случај, уште еднаш ви благодарам за тоа. Добро, одиме понатаму. Što работиш моментално i koja je tvoja profesija? Ja, kao što sam rekao, ja sam pastor Adventističke crkve i jednom pastoru uvijek pastor. Crkva funkcioniše tako što s vremena na vrijeme daje različita zaduženja. Trenutno radim u administraciji, ja sam sekretar glavnog odbora i imam obaveze za neka još dodatna odjeljenja poput komunikacije, vjeronauke za odrasle i slično, da ne nadgledam rad i da
pomažem u nekim organizovanju nekih poslova, spremanju materijala, komunikaciji sa cijelim područjem na kojima mi radimo, a to je Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Makedonija. Propovednik na lokalna crkva ili sekretar na Unije? Pa definitivno lokalna crkva je mjesto gdje se dešava najveći dio posla i gdje dolaziš u kontakt sa najvećim brojem ljudi i ljudi koji vole ljude, onda će sigurno reći da je to, a mislim da spadam u tu grupu, da je to nešto što donosi više satisfakcije i zadovoljstva u službi. Ovo je, dakle, u onom trenutku nekog olakšanja opet, jer je rad sa ljudima kako zadovoljavajući, tako i težak. I onda kada želimo da izbjegnemo te teže trenutke, onda mi ponekad volimo malo i taj dio posla kada nisi toliko vezan direktno za probleme, za situacije i direktno vezan sa ljude, nego neki veći dio vremena provodiš u nekom drugom svijetu, da ne kažem kancelariji. Dobro. Da li je točno дека потајно има желба да работиш во Македонија? Ja imam jedan doživljaj svoj, dakle vas ovdje i vaše zemlje. Smatram da ste mnogo opušteniji ljudi, da su direktni, jednostavni u onom pozitivnom smislu, da se lako ostvaruje kontakt. I možda je to neka posljedica i mog odrastanja u Bosni i Hercegovini tokom građanskog rata, gdje su ljudi izgubili onu neku ljepotu i zajedništvo koja je bila prije tog nemilog događaja. Volim također što je toplije i da, zašto da ne. Што те привлекува тука, покрај тоа што сопругата ти е од тука, има ли некоја друга посебна причина за Македонија? Pa kažem, prvenstveno opet, uvijek su ljudi. Sve što, kada ste mladi, čovjek želi da vidi 1000 toga, 1000 stvari. I imao sam priliku, ne nešto sada posebno, ali opet sasvim zadovoljavajuće da nešto malo putujem i vidim. I u jednom trenutku vi onda shvatite da je to sada samo još jedna katedrala, još jedan centar grada, još jedna fontana više, još jedan neki spomenik, a da stvarni život se dešava među ljudima. I da život bez ljudi, koliko god ugodan bio, on gubi tu svoju suštinu i tu svoju draž i taj svoj smisao. I zato da ono što me uvijek privlači kako ovdje i na svako drugo mjesto, to su dragi ljudi i jednostavna komunikacija. Наредното прашање е исто поврзано на тоа што те прашав. Како се чувствува кога си во Кавадарци, поточно во Бегништи? Kad se ne radi, odlično. Баш и тоа прашање сакам да ти го поставам. Има слушното дека секогаш кога доаѓаш во Бегниште, едва и чекаш да отидеш на лозито да му помогнеш на твојот дедо, односно на твојата сопруга татко. Da. Ajde, recimo neka bude da je tako. Iako, pa i nisam ja neki veliki poseban radnik, ali definitivno Не, јас сосема спротивното го мислам за тебе. Јас мислам дека ти имаш предиспозиции и да кажам реални шанси да станеш земјоделец и вреден. Da, sigurno. Postoji prilika za svakoga ko želi da postane tako nešto. Međutim, to ima posebnu draž zato što njeni roditelji su ljudi koji život doživljavaju na jedan, specifičan način u posebnom okruženju sa dosta rada i obaveza koji nije jednostavan i lak i tu se stekne posebna vrsta odnosa prema životu, poslu, ljudima, pa i određene mudrosti koja se ne može dobiti na nekom drugom mjestu i ugodno mi je uvijek sa njima provesti vrijeme, iako kažem nisam baš neki poseban radnik i ljubitelj tih poslova. Добро, дали е точно дека зборуваш англиски, француски, а добро разбираш и германски? Pa volio bih da je to sve tako, ali svaki od tih jezika jesam učio i ja najbolje se služim engleskim, da.
francuskim malo slabije i njemačkim još slabije. To je bila neka sada ideja da malo pokušam da obnovim to znanje koje nosim iz osnovne i srednje škole. Dobro, ubovo je što znaješ jezici, što je te si sklon na to da gi učiš jezicite, no nikako da se pušti s ovoj makedonski od jezik. Nekaj ima ubava причина, тоа сопругата те е од тука, или дали е во прашање гордост, или пак не ти се допаѓа македонскиот јазик? Pa, ja sve ove jezike koje sam učio sam iz neophodnosti. Dakle, ti moraš da naučiš. Dakle, uz engleski je povezana jedna zanimljiva anegdota koja može biti korisna za mnoge mlade ljude koji imaju problem da nauče neke jezike. Ja sam došao na fakultet kao neko koji je učio cijelo vrijeme, 9 godina u osnovnoj i srednjoj školi, njemački jezik i većina teološke literature danas je na engleskom jeziku. Dok sam čitao, pokušavao razumjeti nešto iz jedne knjige, zamolio sam jednog kolegu koji je sada profesor na jednom tu fakultetu u okruženju, da mi pomogne. I on mi je objasnio šta ta riječ znači. I poslije toga ja sam uskoro trebao ponovo pomoć da mi objasni još jednu riječ. I on je Crnogorac, ako bude ikada ovo slušao, pozdravljam ga, pomogao mi najviše. On je rekao, Sokole, evo ti rječnik. I ja sam rekao, kako je on sebičan i trebao mi pomoći, ali u stvari to je bila najbolja i najveća pomoć. Ja sam onda uzeo riječnik i učio jezik, tako je bilo i sa drugim, ali ovdje, s obzirom da se razumijemo, nekako nemam neki poticaj i motivaciju da učim kad se dobro razumijemo i bez toga. Dobro, јас dobro знам какво прашање те поставив, малку и дипломатски ми се обиде да одговориш, но наредниот пат кога ќе дојдеш во емисија, очекувам да разговараме на македонски. Дали ветуваш? Велика е вера твоја. Добро. Каков сопруг и татко си? Каков сопруг или татко, или тоа е малку прашање кој што треба друг да го odgovori? Mogao bi biti i bolji. Dakle, definitivno nešto na čemu treba da poradim je vrijeme koje treba da obezbijedim ili za koje da se izborim za njih troje. Za Mariju, Rahelu i Isaka, jer nekako uvijek je najveći dio vremena uzme posao i obaveze. Trenutno su takve da drugi često diriguju sa onim što ja treba da uradim, s obzirom da je takva, kažem, služba. I onda ostaje malo vremena za mene koje ja nekako otkidam i kradem često od njih. I na tome bi trebalo da se poradi. Добро, малку е неблагодарно самиот за себе да кажеш каков си, па еве да видиме што мислат за тебе. Еве да пуштиме да режија. Вистина прекрасно. Ти значи ли ова нешто? Ja volio bih da je to u potpunosti uvijek tako. Smatram da, to nisu moje misli, jedan poznati autor, bar iz nekog svijeta pastoralne teologije, je rekao da ljudi nemaju mnogo koristi od naših uspjeha, nego od naših borbi i izazova. I zato bih mogao bez problema da kažem da ja, kao mnogi naši gledaoci, se borim sa zahtjevima ili izazovima ove uloge oca i zahtjevima roditeljstva.
ali dobro je što naša djeca praštaju i što vole svoje roditelje i nekako to ne bi trebalo da zloupotrebljavamo, već da se popravimo i da budemo oni koji će u svakom trenutku moći da u glavama svoje djece stvore sliku da su oni koji ih vole i koji su im uvijek tu kad njima trebaju. Gledaš дека максимално сакам да извлечем многу работи од тебе, па имам само уште неколку прашања. Što bi rekli, дали се уште постои она така наречена група Акиба? Ja. Pa recimo da nam nedostaje jedan član koji nije ljubitelj virtualne komunikacije, ali da, na fakultetu je bilo nas par koji smo... A sada da li postoji уште ili... Na fakultetu, misliš? Ili... Ne, to je bilo u moje vrijeme, kažem, nas nekolicina koji smo tako se igrali nekih skolara i to je... Rabi Akiba je jedan rabin iz, ako se dobro sjećam, prvog vijeka. Prvi od među mudrecite. Tako, da, nekako. I mi smo voljeli da razgovaramo, učimo i neke tekstove ili skripte koje smo pravili, tako smo u šali naslovljavali da to izdaje udruženje. Гледам дека си скромен, не сакаш да кажеш дека лично ти тоа си го правил, дека за време на наставата си бележел белешки, па потоа во скрипти си го правил, па потоа студентите учеле од тоа. Можда се уште не постои оваа група, но знаеш дека и после 15 години се уште твоите скрипти ги učat studenti. Ako ima od toga neke koristi, s obzirom da se promijenilo dosta i predmeta i svega, ja sam, iako nisam nikakav profesor, ali ja sam jedan od predavača tamo nekog predmeta. Kažem, dosta se toga izmijenilo, ali ako od toga ima neke koristi da nas nekome, meni je drago. Mnogo je više i vrednije to što, kažem, kroz to su stvoreni određeni odnosi i prijateljstva sa mojim kolegama koji su bili tada studenti, klasići, koji su danas rasijani širom svijeta i s kojima imam još uvijek priliku da održavam ne samo kontakt, nego i prijateljstvo. Сакам да прочитам две мисли. Ajde. 1000 пати ќе се покаеш за она што ќе го кажеш, но ретко за она што ќе го премолчиш. Друга мисла. Несреќата е како оган, ќе стопи се, освен златото. Познате ли од кој автор се? Meša Selimović. Еден од твоите омилени автори, така бара definitivno. слушам. Зошто? Пошто омилени? Često su me znali pitati kada bi razgovarali sa nekim ljudima o književnosti ili posebno o književnosti koja dolazi iz tog kraja. Postavlja se pitanje da li Andrić ili Selimović. To je, znači, s obzirom da su oni, bar iz jednog perioda, najistaknutiji pisci iz tog kraja. Meša Selimović ima posebnu životnu priču koja je definitivno nešto što bar i mene dotaklo u nekom trenutku života. Naime, on je čovjek koji se izjašnjavao kao ateista, čovjek koji je u prvim danima zajedno sa cijelom porodicom, za velikim dijelom svoje porodice pristupio Narodno-oslobodilačkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata i pri samom kraju doživio je jednu veliku tragediju da je njegov brat, ako se dobro sjećam, Šefkija, tako je ime, dakle oni dolaze iz muslimanskog backgrounda, bio osuđen od strane partije ili partizanskog tog političkog rukovodstva zbog jedne činjenice, a to je kada su ušli u oslobođenu Tuzlu, on je uzeo jedan krevet, nešto od namještaja i ušao u jedan stan zato što mu je žena bila trudna i trebala da se porodi. To je doživljeno kao prekršaj, veliki prekršaj moralnog koda i on je bio ozbiljno kažnjen tako što je strijeljan. I
to je, bar ovo je moja interpretacija, to je u životu i umu Meše Selimovića napravilo veliku pometnju da neko ko se preda u potpunosti jednoj ideji, da ne kažemo ideologiji, bude na taj način tretiran od iste. To ga je potaklo da on napiše roman Derviš i smrt, jedno izuzetno dijelo, kogod ga nije pročitao, predlažem da pročita, u kome on opisuje tu transformaciju ličnosti i kako jedan pogrešan sistem jako lako poništi sve vrijednosti i ideale za koje je neko živio, pa čak borio se, pa čak i umirao. I da dođe do jedne transformacije gdje je čovjek sada spreman da pogazi sve ono za što je nekada živio i borio se. To je neka njegova ispovijest koju je stavio u roman. Roman je gurnuo daleko u vrijeme Osmanske imperije u Bosni i Hercegovini i zapakovao tu svoju priču koja smatram da je izuzetno pouka i za današnje sve, na kraju krajeva ne samo političke sisteme, nego i vjerske, religijske u onom trenutku kada oni naprave otklon od ideala za koje se bore. Ajde jedno polesno prašanje. Točno li deka sakaš da igraš futbol i deka si mnogo dobar vo toa i deka straf i trepet si bil za golmani? Ajoj. Pa nekad smo mi to igrali, ali već dugo vremena ne. Dalje još uvijek imam samo želju. Ali... Tatko to na Đoković go sporedi svoj od sin so sin od Božji. Da li je to hulenje ili ne? Pa ja nisam neki pratilac tenisa, ali definitivno da, ako misli na Isusa, trebalo bi njega pitati šta on misli. Ali definitivno da mislim da ljudima ne odgovaraju sva poređenja, bez obzira koliko mi veliko misli od njima i koliko nam bili dragi. Vo jedna situacija, така седев со група на млади луѓе и разговаравме за животот и во даден момент сакав да ги посоветувам и му велам зошто вре деца вакви работи правите, не е добро тоа што го работите. И одговорот нивни, знаеш ли кој беше? Дебечичко Миланчо, ти пак си застанал во времето, во кое време живееш? Во комунизмот, во Југославија си. Па вика, денес ние живееме во едно ново време, модерно време, со модерни и нови перспективи. И не ми беше сеедно кога ми го кажа, па отидов дома и така размислував за овој разговор со младите и дојдов до заклучок дека морам да вклучам некои други нови методи на советување, нов начин на размислување, нови идеи во разговорите со младите. Си слушнал ли нешто слично на ова? Како да се постави човек во една ваква ситуација? Како да го намалиме, да тој така кажам, јас помеѓу младите и старите, кои што во овие последни неколку години, десетина години, мислам, зголемен? И тоа како? Pa definitivno, ja ne znam više ni koje je to obilježje, da su to milenijalci danas ili svaka generacija je dobijala nekakav termin u toj teoriji i pokušaju razumijevanja savremene omladine. Definitivno da oni imaju svoje izazove i ja nisam siguran da sam ja adekvatna osoba da u potpunosti odgovori za to. Prije nekog vremena bio sam pozvan na jedan skup mladih da govorim i imao sam doživljaj da sam u potpunosti podbacio, da jednostavno nisam uspio da se povežem tada sa njima. Doduše bio je to jedan period kada ja neke stvari ni kod sebe nisam bio načisto sa njima i nisam bio riješio, ali moram priznati da i ni ja ne razumijem u potpunosti sadašnju generaciju o kojoj pričaš. Sa druge strane, definitivno da oni su odrasli u jednom sasvim drugom okruženju koje je potpuno drugačije od onog što je neko tvoje iskustvo i moje i naše djetinjstvo. Dakle, mladi ljudi za koje je virtualna stvarnost potpuno svakodnevna i nešto što se podrazumijeva, dok smo mi neki drugi ulazili u to. Mnogi od njih ne znaju za svijet, kako je izgledao svijet prije interneta.
Moj sin mi kaže kada ja njemu prekinem gledanje crtanog filma na YouTube, onda kaže, a ti, kako ti kažem, pa nije ni bilo YouTube-a, nije bilo interneta i kada mu kažem da je bio samo jedan crtani dnevno u 7:15 prije dnevnika, on to ne može da razumije. Kao što on to ne razumije, očigledno ni mi ne razumijemo neka njihove probleme, ali definitivno bi se trebalo... Da li тука застануваме, покушаваш ли, имаш ли некои методи на кои што можеш да му се приближиш или да му укажеш? Ja, definitivno bi trebalo naći način da se stvori veza. Dakle, to je jedini metod, da se nekako izgradi povjerenje i da postoji uzajamna volja za razgovorom. Mislim da je najveći problem baš taj jaz koji je kako god napravljen od strane vremena, od strane mladih, starih, od bilo koga i da taj jaz je osnovni problem. Kada bi se on premostio, sve bi bilo drugačije i sve bi bilo lakše. Generacije su uvijek odrastale tako da su pokušavale da prime neku mudrost stečenu kroz život odraslih. Danas oni to ne trebaju ili bar ne direktno, nego indirektno uzimaju informacije odmah direktno sa interneta i nemaju potrebu za tim prenosom nekih ranijih iskustava. Baš da se nadovrзам на тоа, спомна за интернетот. Ти си човек кој што прилично користиш интернет и овие социјални мрежи. Моето прашање е како да се справиме со оваа бескрајна количина на информации која што доаѓа и ни се пласира преку интернет. И секоја информација е така агресивна и сака да ни се наметне како да тоа е правата вистина. А вистината е една, без разлика во која област зборуваме. Вистината е една. Како и на кој начин, има ли метод? Еве, имаш ли ти некој метод или критериум по кој што можеме некако да ја разпознаеме вистинската она информација која што ни треба? Од овие безброј, да така кажам, и релевантни и нерелевантни информации. Ja sam vršio elektrotehničku školu, smjer računari. Od 96. godine koristim internet. Internet koji sam koristio tada bio je povezan na mrežu putem nečega što se zovu terminali, koji su imali operativni sistem Red Hat Linux. Da. I nije imao vizuelno sučelje, što kažu braća Hrvati, nego to su samo bile brojke i slova. Dakle, crni ekran sa žutim karakterima. Naravno, od tada se internet mnogo razvio. Danas ga imamo na telefonima i na svim dostupnim malim uređajima. I ja mislim da ne postoji nikakav drugi način osim lične discipline i jednostavno prekida ili otklona od nepotrebnih informacija. Ništa drugo ne postoji jer će nas jednostavno... Od kada ta mudrost da možemo da gi razpoznajeme? Pa kažem, nema mudrosti osim da se napravi jedna... da se dođe, da se izborimo sami sa sobom, znači da kažemo ja ne želim da primam informacije. U časopisu NIN prije nekih 30 godina je izašao 20 godina, izašao jedan članak kog još uvijek negdje čuvam, gdje autor opisuje kako je baš tekao razvoj interneta, kako su bile korištene prve e-mail adrese koje nisu imale lična imena ili bilo što drugo, nisu imali lako pamtive servere poput Gmail, Yahoo, Telekom, MK ili bilo što drugo, nego su to bile skup brojki i slova od nekih 30-40 karaktera i da je nekada bilo zaista cool imati e-mail adresu i komunicirati preko toga. I onda taj autor kaže, a danas baš to ja ne želim da primam informacije. I mislim da je to prvi korak, da ja donesem odluku da ja ne želim da primam informacije koje mi nisu potrebne. Da li тогаш треба да го избришеме профилот на социјалните овие мрежи и за да водиме, да така кажам, еден нормален живот? Pa ako neko ne uspijeva da se
da se uzdrži ili da adekvatno konzumira taj sadržaj, onda sigurno da bi to bila dobra odluka. Da u potpunosti. Ako ne izbriše nalog, onda da izbriše aplikacije. To je nešto što ja radim aktivno kod sebe, gdje na mojim uređajima na kojima posjedujem te aplikacije, one su vremenski ograničene na određeno vrijeme. To svaki gadget, ali svaki uređaj može da napravi, da se nakon određenog vremena ta aplikacija bude nedostupna. A na svom telefonu ja nemam te aplikacije upravo zbog toga što mi je telefon stalno uz mene i što mi to oduzima vrijeme. I u trenutku od kada to ne radim, moj um je mnogo koncentrisaniji i mogu da mnogo bolje obavljam svakodnevne poslove jer ne zaboravljam ono što treba da uradim. Dobro, сега се наметнува одма наредното прашање. Дали фотографиите кои што ги споделувам на социјалните мрежи ме истакнуваат како сериозна личност или како детињаста и нарцисоидна личност? Ja, pa kaže, svako uopštavanje je pogrešno, pa tako vjerovatno bi ovdje moglo i trebalo da se napravi nekakva razlika između nečega korisnog i zanimljivog što želimo da podijelimo sa ljudima koji nas prate i koje mi pratimo, s kojima komuniciramo. A sa druge strane, taj sada neki nezdravi bum želje za tim da svako od nas bude neki influencer, šta god ta riječ značila i šta god oni željeli da budu, mislim da uklanja ili smanjuje želju za stvarnim životnim iskustvima. I da je to ozbiljan problem sa novijom generacijom, ili to ne mora biti samo mladi, to mogu biti i stariji, koji jednostavno zaboravljaju šta su stvarna životna iskustva i kako život izgleda, kako pravi život izgleda. Живееме подолго време во оваа пандемијска криза. Што се случува? Те познавам тебе како човек кој што внимателно и детално ги следи случувањата, односно промените во светот. Гледаш ли издесот оваа ситуација? Како да се справиме и кој е вистинскиот потек кој што треба да го повлечеме и дали всушност постои како таков? Како да се решиме од ова, да така кажам, безидејност, од оваа бркотница, од оваа неправда, од овие нарушени меѓучовечки односи? Имам впечаток како да не сакаме да се дружиме, да разговараме. Ja nisam zastupnik nekih, ne samo da nisam zastupnik, čak sam protivnik razno raznih oblika i teorija zavjera koje se dosta šire u posljednje vrijeme. Svaka situacija, svaka globalna pa i kriza i svaka druga situacija je u isto vrijeme i prilika. Ovo sa jedne strane teško vrijeme je otvorilo oči ne samo pojedincima nego i čovječanstvu u globalu na neke pojave koje smo potpuno zaboravili, iako su internetom kružile neke fake, izmišljene slike kako su se delfini vratili u Veneciju ili ne znam nija šta. Ali definitivno da je flora i fauna dobila jednu dobar poticaj u onom trenutku kada se prvi put zaustavio taj konzumerizam, potrošnja, proizvodnja i sve ostalo. Tako da ja ne bih rekao da je to sve loše. Dakle, to je pomoglo da nekako padnu lažne maske, da se sruše pogrešno izgrađeni idoli i da ljudi zaista, kada sve to se gurne u stranu, da vide šta je zaista vrijedno. Naravno da trenutne mjere ili mjere koje su bile prije nekog vremena, da nikome nisu bile ugodne, oni karantini i sve ostalo, ali smatram da za neko vrijeme kada su bile uvedene, da su imale u onom nekom normalnom, nećemo govoriti o nekim iskustvima Australije i nekih drugih zemalja, da su imali svoj smisao i da su ljudi, kada su se suočili sami sa sobom, mogli dobiti, ako ne dobiti odgovore,
onda bar postaviti neka važna pitanja o svom životu i o životu uopšte. Tako da to s jedne strane može se gledati kao neka katastrofa, ali sa druge strane može se gledati i kao dobra prilika da se čovjek zapita o suštinski važnim stvarima života. Прекрасно кажено. Живееме во свет каде што владее злото, насилството, себичноста, неправдата, корупцијата, фейк ньюс, каде сексот е бесплатен, а љубовта е скапа, каде што многу е поболно да го изгубиш телефонот отколку невинноста. До модернизација значи голотија, пцовки. А ако не пиеш, не пушиш, не се дрогираш, тогаш ти си демоде, не си во мода, едноставно не си кул. Што се случува? Има ли нада за поправење и враќање на вистинските вредности? Sve zavisi od toga koje su naše predispozicije, koje su naši pogledi na svijet. U jednom posmatranju svijeta sa evolutivne tačke, onda tu se ne može nešto mnogo govoriti, bar ja tako mislim, iako će neki ljudi reći da to nije tako. Ja ne znam kako ateizam može doći do nekih moralnih zaključaka. Dostojevski je rekao, ako ne postoji Bog, sve je dozvoljeno. Znači, sa te tačke zavisi odakle počinjemo. Ako nema Boga, ako nema neke osnove, nekog izvorišta, onda nema ničega od ovoga, nema ni problema. Onda je to jednostavno samo protok vremena i razna dešavanja. Ako postoji neki aršin pomoću kojeg ćemo mjeriti sve to što se dešava, dobro i loše, i praviti neku razliku, onda sigurno da uvijek postoji i rješenje i odgovori, a to je vraćanje nekim korijenima, koliko god to zvučalo opet nepopularno, ali nekim pozitivno tradicionalnim vrijednostima koje su bile, postojale kako na našem području, tako i na cijelom svijetu u nekom periodu vremena. Dakle, kada je poštenje, kada je istina, kada je dobrota, kada je ljepota, kada je to sve imalo neki svoj okvir, kada smo čeznuli za nekim od tih vrijednosti, na primjer, kada bi djeca se igrala, onda bi oni rekli u jednom trenutku nije fair, nije pošteno. Otkud on zna da treba da bude pošteno? Odakle dijete od 5, 6, 7, 10 godina očekuje da se treba igrati po pravilima? Zašto je loše da se krše pravila? Zašto on ima loša osjećanja? Neko će reći samo zato što je on tako naučio i zato što su ga tako drugi naučili, zato što je tako navikao, ali ja vjerujem da duboko u nama, u svakom od nas, postoji nešto što teži nekim pozitivnim vrijednostima i dok god to čovjek ne uguši u sebi, moguće je izaći na kraj sa svim ovim koliko god izgledalo. Mislim da samo ova druga strana je dobila veću reklamu i da je to najveći problem, dok u ovom još uvijek postoje dobre stvari, postoje lijepi događaji, postoje nesebični ljudi, postoje altruistička djela, oni koji rade dobro, ali koji ne trube pred sobom. Благодарам. Ајде неколку блиц прашања вака. Дали го живеам животот правилно, си се запрашал ли некојаш? Ja, kada sam napunio 40 godina, onda sam dosta razmišljao, ne toliko direktno vezano uz to pitanje, ali baš sam se pitao u šta je prošlo ovo vrijeme iza mene. I mislim da to nije loše pitanje, da je to dobro da se čovjek svako određeno vrijeme sam sebe upita ako već nema okruženje, prijatelje i nekoga ko će mu postaviti direktno takvo pitanje. Како ги откриваш вистинските пријатели? Имаш ли некој метод или оставаш времето да покаже? Mislim da je meni jako važno da osoba bude autentična i iskrena i da u našem odnosu
ono što sam rekao, pokaže da se ne boji izraziti svoje slabosti. Osoba koja konstantno i stalno meni priča o svojim uspjesima neće biti neko ko će mi biti privlačan kao prijatelj. Što ako ne te prihvati okolinata onako kako što očekuvaš ili onako kako što si? Kako da reagirame? O tvoje lično iskustvo je. Pa uvijek postoji ta mogućnost i sigurno da u nekim razvojnim godinama to biva jako teško, da je to suviše emotivno doživljavamo, ali jednostavno moramo biti svjesni da uvijek će postojati neko kome se nećemo sviđati, da uvijek će postojati neko ko nas neće voljeti i da je to stvarnost života. Sa druge strane, šta je okolina? Dakle, zavisi od koga mi očekujemo šta. S druge strane, mi živimo na području koja su uglavnom tako prilično bliska. Dakle, tako se živi gdje se ljudi u manje sredine, gdje se ljudi bolje poznaju i gdje je onda taj društveni pritisak malo veći. Teško je navijati za drugi klub, a ako svi oko tebe navijaju za onaj pravi, glasati za drugu stranku, ako postoji već pozicija za koju svi odlučuju, a tek imati neko drugačije religiozno uvjerenje. Dakle, to je jednostavno neki možda više usud, bar je to moje iskustvo, usud Balkana, nego nekog drugog prostora u kome okolina i ne mari mnogo. Međutim, ni to kada ne mare za tebe nije najbolje, jer onda osjećaš da si sam i nebitan i nevažan. Neka mjera je ili sredina najbolja, ali nju nije lako pronaći. Сакам уште кратко за овие неколку прашања. Дали треба да сум постојано искрен и директен за да ме сакаат луѓето и дали добро во денешно време човек да биде искрен? Кратко така да... Ja mislim da je uvijek dobro biti iskren. Da je najbolje... Без разлика и дали губиш некогаш? Da je najbolje kada ne moraš da pamtiš šta si rekao. To je nekako... Какво мислење имаат за тебе, за мене, колегите на работа? Дали е тоа воопшто важно за тебе? Sigurno da jeste. Dakle, ljudi s kojima radiš i ljude koje cijeniš, želiš da dobiješ nekakav feedback, neku povratnu reakciju, ali ne uvijek da to ne mora da bude uvijek pozitivno. Ja želim njihovu reakciju da bih znao da mogu da se odredim i da mogu da ja procjenjujem dalje sam sebe. Ми се допаѓа како се облекуваш вака. Дали стилот на облекување го имаш оформено според тоа како се чувствуваш облеката, односно дали затоа што ти се допаѓа или го носиш за да им се допадне на другите? Pa ja volim neko klasično oblačenje i najveći količina moje odjeće je iste boje, plava ili tamno plava. Tako mi je najlakše uklapati sve ostalo. To je neka moja navika i mislim svako ima neki svoj stil. Sa druge strane, mislim da bez obzira na taj postmodernizam, post-truth i koju god ideologiju, da ne okolnosti, nego da cilj ili određena mjesta još uvijek određuju kako bi se čovjek trebao oblačiti u smislu. Baš тоа ме е наредно. Дали тоа како си облечен може да биде пречка да допреш до одредена група на луѓе? Pa možda danas i ne. Danas možda i nije oblačenje primarna stvar, ali kao što kažem, postoji odjeća za sport, postoji odjeća za plažu, postoji odjeća za crkvu, postoji odjeća za neke zvanične ustanove i mislim da je to neki kulturološki razvoj ili razvoj u kulturi koji je čovjek dosegao, koji je pozitivan, koristan i koji treba da se poštuje. Да патуваш ни светот или да штедиш? Putujem.
nekako imam vpečatok дека nije luđito kako da imаме dve srca. Едно за омраза, друго за љубов. Еден извор од устата, а од него тече и питка и горчлива вода. Некојаш со нашиот јазик изговараме благослов, а некојаш проклетство. Еднаш сум премногу сочувствителен, а веднаш наредниот период гневлив и гледам со омраза на тој човек. Можно ли ова што се случува со нас луѓето и зошто е тоа така? Проблемот, каде е проблемот? Можеме ли да го лоцираме? Sve zavisi iz kojeg ugla posmatramo ovaj problem. Ako postavljamo pitanje sa psihološke strane, vjerovatno će jedan od mogućih odgovora biti da je u pitanju podijeljena ličnost. Sociologija će reći da je to utjecaj okruženja. Međutim, teologija, da ne kažemo Biblija, ona će reći da postoji problem grijeha. A problem grijeha ili sam koncept grijeha nije baš tako popularan i savremen i modern u smislu prihvatanja. Smatra se da je to nešto prevaziđeno i da je to nešto, jel tako, neki relikt nekog drevnog vremena koga smo prevazišli. Mislim da je to iskustvo ruskog pisca Solženjicina koji je proveo određeno vrijeme u Sibiru gdje je bio prognan od tadašnjeg sistema i od tadašnje vlasti i kada je bio pušten i kada se vraćao iz tog progonstva prolazio je kroz jedno mjesto i pozdravljao je različite ljude koji su izašli da ga vide ili koje je sretao i onda je u nekoliko navrata pozdravio i neke ljude koji su bili dio tog sistema koji je njega protjerao u Sibir. I kasnije su ga pitali kako možeš da razgovaraš sa tim ljudima? Zar ne znaš da su oni bili dio toga establishmenta koji je nanio tebi tolike probleme? A onda je on rekao glavna bitka se ne vodi između njih i nas. Glavna bitka se vodi posred srca svakoga od nas. I to je definitivno jedan dobar simbolički opis i prikaz onoga što Biblija kaže, a to je da se vodi jedna velika borba između dobra i zla i da od nas zavisi, to je sad jedan srpski mit, da ne kažem, ili ep, bolje rečeno, to pitanje ili izjava cara Lazara kom će se prikloniti carstvu. Da li ćemo mi stati uz ono što su evanđelja opisala kao carstvo nebesko, dakle sav taj koncept koji nosi evanđelske vrijednosti, hristolike, božanske, ili neko svjetovno, sekularno, hedonističko. Na kraju krajeva mnogo je različitih primjera, sukob dva grada, Avgustin ili bilo koji drugi autor koji će reći da jednostavno to je odraz polarizacije koja postoji oko nas. I ona utiče na nas i onda se mi u svojoj borbi i pokušaju nekada smo takvi, a nekada smo ovakvi. Што е тоа како личност што те води и те мотивира си ове години? Токму во професијата, теологијата. Pa mislim da bi ispravan odgovor bio te evanđelske vrijednosti, a iznad svega, dakle, ono što se nalazi nekako u centru Svetoga pisma, a to je ličnost Isusa Hrista, taj koncept žrtve i službe. Svi mi smo prilično sebični i egoistični od uvijek i stalno od rođenja i uvijek mislimo i želimo samo za sebe. Svojim učenicima je Hristos rekao jednu izjavu u tom kontekstu gdje je rekao znate da u svijetu u kome živite to tako funkcioniše da svi ljudi žele da budu oni koji im služe. Ali moj primjer, misli za sebe, za Hristos za sebe, kaže Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi.
I mislim da je to jedan izuzetno visok uzor i primjer koji se postavlja pred svakog od nas i od onih trenutaka kada sam ja to razumio kako sam razumio, najbolje što sam mogao u tom trenutku, to je bio neki ideal u kom pravcu sam težio. Ne znam koliko sam u tome uspio. Ti si dolgogodišnji proučuva, student, da ne kažem skolar na Svetото pismo. Da li možeš konečno da kažeš deka već si iscrpil se od nego i deka se znaješ već za Boga? Daleko bilo. Sveto pismo je takva knjiga. Hrišćani svih vijekova i denominacija smatraju od Boga nadahnuta božansko-ljudski dokument koji ima u sebi jednu posebnu silu ili možemo reći sposobnost da dok mi čitamo njega, on čita nas. I da je susret sa svetopisamskim tekstom različit u odnosu na poziciju na kojoj se ti nalaziš. Dakle, to nije tekst koji samo pročitaš i naučiš, već sutra on neće biti isti kao danas. Dok neki drugi klasični tekstovi, izuzetni dokumenti, čini se da će uvijek jednako reagovati ili nam progovoriti. Naravno, ja ovdje govorim iz svoje subjektivne perspektive i kao hrišćanin, i kao teolog, i kao propovednik, ističući tu knjigu i njenu vrijednost, njenu silu kao nešto posebno i izuzetno. Dakle, bez obzira koliko poznavali sadržaj, za neko vrijeme kako se ja mijenjam i kako bilo da sazrivam ili padam u životu ili šta god da se dešava, kada ja ponovo priđem tom istom tekstu koga tako dobro poznajem, on sada ima nekakvu drugačiju refleksiju i drugi odgovor, drugo značenje za mene u ovoj situaciji i to je jedna stalan ciklus, na kraju krajeva. Nepresušen izvor. Jeste, različiti tumači će reći da je to u obliku spirale ili trougla. Dakle, uvijek je to neki, da kažemo, zatvoreni cirkularni krug koji se ne može iscrpiti. Na što te nauči Sveto pismo sive ove godine? Pa mnogo stvari, ali mislim jednu iznad svega, a to je da čovjek shvati ko je on. Da čovjek shvati svoju poziciju u odnosu na Boga. Jeli, prve riječi u Svetom pismu kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. I one govore da postoji ogromna, nepremostiva razlika između stvoritelja i stvorenja. I da saznanje da ja nisam Bog ne čini da ja gubim na vrijednosti, nego da ja shvatam svoju pravu poziciju, dok neke druge ideologije i dok neki drugi vjerski pravci u stvari kažu ti si Bog, samo si to zaboravio, ti si božanstvo koje treba da otkriješ svoje kapacitete ili slično. Sveto pismo govori da ja nisam Bog, ali da iako nisam Bog, u očima pravog, jedinog, istinitog Boga imam izuzetnu vrijednost i da možeš da budeš zadovoljan u svojoj koži. Zašto nije dadeno Sveto pismo? Ovo je vojedno i posljedno to prašanje. Pa postoji onaj biblijski tekst koji kaže da je Biblija data za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, da se čovjek nauči, ali iznad svega da se njegov karakter promijeni i da bude sličan karakteru Isusa Hrista koji je centralna ličnost Biblije ili Svetog pisma. Dobro, kako što rekao, ovaj posljedno to prašanje, pa evo na kraj bi te zaprašao, odnosno da li imaš neka poraka do našite gledači? Ili kako ideja, ili kako sovet nešto? Ja, vidio sam ovu knjigu ovdje na polici, jedna jako zanimljiva knjiga, davno je izdata, zove se Sutra počinje danas. I tu ima jedna rečenica, jedna misao koju bih pročitao iz te knjige, a nešto što je svježe ovih dana i vezano uz iskustvo jednog od prijatelja jeste stvarnost da, ako je to neka poruka i poziv, da budemo svjesni da svaki novi dan u kome se probudimo zdravi i bez bolova je izuzetno veliki dobitak.
Dakle, da svako od nas živi sa nekim ambicijama, željama, neostvarenim snovima i čovjek je biće koje stalno i iznova želi nešto novo i pogotovo mladi ljudi koji su danas izloženi stalnim reklamama i evo, ovo je u redu i lijep uređaj, koristimo ga, ali nakon nekog vremena ja želim da ga promijenim i stalno se upoređujemo i tu se stvara zavist i slično, ali činjenica da se probudite i da ste zdravi je izuzetno, izuzetno velika stvar koju ne cijenimo dok ne izgubimo. I kažem, možda ova misao može biti kao jedna posljednja poruka. To je jedna molitva koju je zapisao pilot Ed Norton, čiji avion je oboren nad Dunkerkom, dakle to je tamo Normandija u Francuskoj, 1944. godine za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, u tim ostacima, u olupinama aviona, oni su našli ovaj tekst koji je on zapisao. Dragi Bože, pomozi mi da dam istinski doprinos životu. Ne tražim lak posao. Samo tražim da ti u potpunosti vratim ono što si mi dao. Postavi me uvijek tamo gdje sam ti potreban. Ako mi daš težak posao, bit ću ti zahvalan za povjerenje. Pomozi mi da imam na umu da nikada ne moram da se suočim sa nečim što ti i ja ne možemo zajednički da savladamo. Pomozi mi da probleme doživljavam kao izazove i da shvatim da su poraz, odbacivanje i teškoće nešto što ne može da se izbjegne u ovom životu. Pomozi mi da ti zato budem zahvalan. Pomozi mi da budem pošten. Bez obzira šta prave drugi, pomozi mi da ne lažem. To je onaj naglasak na iskrenosti, što je nekako meni jako važna vrijednost. I na kraju, Gospode, ako budem potpuno nesposoban ili ako postanem bespomoćan radi bolesti ili starosti, daj mi snagu da i to prihvatim. A kada se spusti tama i kada se borba završi, ne želim nikakve lažne pohvale. Sve što želim jeste da znam da ti misliš da sam u punini proživio svoj život. Navistina, za kraj прекрасни совети. Дојдовме на крајот на вечерашнава емисија и сакам да ти се заблагодарам и ми беше задоволство што беше вечерва мој гостин во емисијата Меѓу редови. Се надевам дека тебе ти беше пријатно. Jeste, bio mi je jako ugodan i lijep razgovor sa tobom, Milanče, i svaki put kada zovneš, tu smo. Држам за збор. И вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што ја следивте вечерашнава емисија, па се гледаме со нова и ви закажувам нова средба за 2 недели во исто време и на исто место. Пријатно.